Kinarahingan dahay isuang ngaran da Tuhan Yesus. Kung sikaw da timpu diti, insan po dat magyampayahay isuang dat pelajaran khotbah. May asambulo pakinangahan, kay sisaan dahay dat sabat iti. Mayahay hupay, maya di Roh Kudus nu, gisam dat asinan dat at rikotan hingga ko. Di manakah engkau? Jadi iyo kayo dendo hingga kayo. Isuang tawik karita ko tumayan ako haray mati isuang karita da kon dagi. Haray ito dopon. Haro nagi ito kumonopot ko di manaraso ko dan sambayang pay rikaw no ko mintong ko khotbah. Haray ti di nga haray may tawol no. Nga pengkuro ya nga iri na dihot norma baru datid isuang da kabaktian. Okon na ka itit kamayan dat kagumuan iti masyarakat nga isuang da kabaktian nga haraditit kaindalanan da wago. Dit ato ko natimpunan man tadilaid iti nagitaon da bayan na timpunan dati. Jadi pelajaran pa di bayan hom hingga ko di mana ka engkau. Harap ako iti slide nga mitarang pibuhaw alumis dahat pangintangan datid isuang dat ay kaindalanan da pelajaran dati do bay no. Iti napakapasyan dati nga atumbayan takad agumu atuhot. Nang paguhatan na pati kapasyan naman ni kita daw. Opasik nga hingga madi ngayon iti bay no ka iri tuhot. Haro karuba dia nga hingga ngayon no ka. Iyati sendiri nga muha-tuha ti dat. Numadi akanon iti dendo. Iti makan no kaswabon. Hingga madi siya ding ngayon. Tuhat na po. Iti nakamandat tinapakapasyan dati nga agumutuhat. Haro ni mong hatan nakura madi tu haro dusa ka. Hila nga tuhat ti matila tuhat agayo. Sigo kad kosaro dahar tiade ay. Ohoy, nakur madi tu haro duso ka. Kosaraw na gidi. Haro nagi muhatat. Ay, hingga madi tadon da kinarahingan. Iti napatulo na, ay lani dati dat. Ay hingga tadon di siyo. Hila kondingaw ka. Ikuo, hila tambunan. Hila dapi-api. Hingga di tadon da kinarahingan. Hara tigahi dong Google di man uhata mimboras kim may dagya da ko uhata hingga tadan da kinarahingan kan tada ko muhatam nusimbaris yo. Nakura tu minimbulaya duso dihilo sorga. Tuhat ti agayo ko piyo. Insanan to ko nga nakumbal mini sorga. Isay di uhatan. Nakumbal ako ng padayo hom. Yoho nada uhatan ako no tiga di ko piyo tinamo dito. Minimbulay di dosa dihilo sorga ka. Ikaw mo yan dat tiyonon da kinarahingan sendiri. Kadusa hindi ti pamagunan nga nakurat gari to harahi kayo pangilaan dat aratom o sonong gidad ahin na hirim aiso na dadihat minanumpalid di titulun. Tuhot agayo. Timpu dadondo hiti na pa di pamagunan nga nakura dito gumumu akaraton. Karaton dat itulun sa pitulun teka iti tulunam ila suang talun. Tulunam iti pamagunan. Iti alam sa mula jadi. Gisamba gumumu nga di sakit ka. Nakura to hara sakit. Ay sana po di sakit atagakan. Di karaja at ang adakutur ngay. Sa kirana diri simbar taraat lah. Paingkuray pamari ko piyo. Iringat tuhot ngay. Nunudi ko piyo ko bungaw. Paguhatan na po. Kamayan na kasalimpunan di dati ti pamagunan nga tuhotid nga na sariw ka kapiyahit. Kamayan na harap paguhatan. Ila tanganak po nga kailo na pamimboros gumumu na tuhot. Asaraw ko dit
4 ke 5 tahun di kural ide. Mamonsay aku di karitad it magar-gagar po it karita buruk bari. Monsay aku nga isi ang ahirinad. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kami muhati sampon da radio taram. Tutup radio ta. Moy na igiti di sampon dat panuangan dat panusid di saramin. Apa ini? Tutup nugar di wifi. Apa ini? Sampon da birik. Nunu napay apurut tahirid. Karita nga muhot. Ihadi nga apasan nga. Apa ini? Bosi. Kakudit talaid. Apa ini? Bosi. Kay giti gatam. Apa ini? Gata. It apasan. Yati nga iya din na malahing nga agumi tuhot. Nga susuay pun da dati tuhot. It nakura tu haraduso. Iya de. Kagumuan da tuhot. Paguhatan dati. Sayra na pa di dat ay iswang tako dat paguhatan. Ikantakan da awayaan dati nga haron nagi at papaintalanggat tuhot. Wah. Amo tidi aku atakaran da hititi nga pasikapon to kano di tikot bam kabagal ilo batiri. Sa kira na po sigog kad kita hilaom. Yoho nando intangan na ko. Okay? Lebih kurang gat 40% pakakuatan da karan da dendo lah. Kipas nga kotolong itlo nga kain talang po. Loswan na di titino. Kantakan da ipamagunan. Milo mamonsay dat ay haron da tuhot dati. Sa kira na pad inapay kantakan ni dihom, amo kopyanto ko korohyan dati, nga mintalang nun day tuhot tat nakuro ka. Nakura tu iyati. Sa kira na amiyan tokot korohyan dati it kantakan ni di. Kejadian, kemalangan contohnya. Kontak kumadati nga mimbulay nun day tuhot tat nakura dito iyati ka. Nga, sa kira nagimad, inapay kantakan ni dihom, it kotood, it aramay, nga mintalang ituhot, iyat tidak ituhot tot kangam. Nakumbala ko nakatanud dot seminar penatalayanan, tuhot na pakadadi alumis at sayrak kapuriman kadhara barakat taano nga ilohodi, nakura tu iho akawaya iti ka. Sa kira na padahari asaraw datid it asusa kopiyo di siya kapasyon nga pabarasan padadih nga nakura dito iho nakura tu akon kay kuwahit lobi kangam da kapiyo kawaya iti ka. Mangwa na pa di durian da taon na bay no hom. Ina pa'y diat tuwa durian nga amarab. Ina pa'y dambakon nam naik na narab. Nga uhatan nanda kinarahingan na to kay nakura di Tuhan tu iho di ko pihot manu papuri mo na iti barakat tabay no ka iho kakadadi hituhot ta alumis nga no kadid iyati na pohom kontok ko kasusan muhot ta kadid nakuro tu iyati ka kontok na pa di kantakan dat kotood nga pakada da ay mingga nga okay nga alumis sa pada nga konto ko kasusan nga haratuhot. Konto ko kasanangan nga nakura tu iyoho. Nunuh di ko piyot. Kandasan dohot itu. Kontok di lo kataadan ka. Hari tuhot tatiyad de. Umbalan to kadog ya. Ulum aku kuro. Nga. Modo si hidi kagud panguhot tagidid. Yelo nga. Kana di anda onuan ka. Harahi podo sityad di. Jadi iswang dat nunu napakantakan nga harla tuhot dati. Iswang kakasusan nga muhot takoy dat nakura diti kinarahingan tu iyati. Nga iswang kakasanangan nga haroy da tuhot dati. Nunuh di kapiyo kagorongan ko tito na nakahano ko iyati kapiyo barakat ta tinahakno ka. Tuhot ida.
Ay osono ngim batid haro paguhatan datid ieu di supaya dat inapahit hubungan dati kumakin rahingan nga ogirot osonong osomok kasari toko kumakin rahingan suai ko ogumu tuhot tamintalang nga haro nagiti tuhot tat agayo haray tuhot sarokoro-koro nga haray tuhot ta agayo pertanyaan tuhot miagal ko sayra di karikatan dat Yesus sukumain duo idi nakatalib pelajaran dati tuhotid agayoh materi kantakan do pemagunan nga iso ipaguhatan miagal dendo isuang napakot baham atau kakaray to corona nga roitan to kan debay no haradi tuhot dati dat no kurodi tu haro corona ka ila na patuhot ta sayra karikatan da Yesus sukumain duo hom agayo nga mantad di gulu pom piuhot-uhot ako nagisam dendo. Nga ilan na pa dit, corona hom. Nakura dito haro corona kahom. Tuhot tat agayo da iwago. Haro na ikarait tat tok imot isinjata dat tulun nilo nga nokoidu ka. Apa dadi no pongoh kopio apa no kita panawar nga koidu no di hom ilo no di manusap pemagunan ka. Pakayon bakadat tulun da parang ilo ka. Nagigiyadi ay lan. Okay? Nga, hara nagiit manguhatat mantad tudik kinarahingan lo corona hilo ka. Paingkuragad iya ko kasaraw. Kapiyantak itu di bara sa kinarahingan dat. Kuna di ako man punso, maya itiluyod. Nga, man kunda pari kata corona. Ay sa'yo matitiyadig eh. Kana pa siya ham kalimpupuson na panda ti pamagunan nga tutudan. Ila na pa di sakit-sakit ti ka itit kantakan da dendo iti bencana alam nga it pabanaron na kinarahingan dat tumalib iti pamagunan. Mila dati barasan dat kon ka isiat na do kayo da ako piyo makinangaw hundi. Kon ka yadi nga mantad ka it kokodohon na ginaw dati pabanaron na panday tiyadi nga may dandat iati na pa nga minsomok kumakin na rahingan. Rumikot, gumuli kumakin na rahingan. Tu nga kadaw bagya ginaw takatigi. Sa kira na pod, ad na pa alihwan kinarahingan. Sa kira na po magadaw na pa nga alihwan tadaw. Ay, paginadaan naman kundo. Okay? Rumasam mo po nga, paginada ni rasam. Man pa dadi nga, magadaw, rumasam, di dadi karahayan to ko. Iswang na kapasyan dati nga, iloharo kabaling kahangan, mo idadat iyati na po nga, kosaro, idandat kinarahingan. Gumuli to ko, kinarahingan. Tuhat at asaro dati nga, nakuro, magyaditit, corona iti tuharo. Gisamba iti na po dit, corona tinga minoning kau sompamagunan. Sompamagunan na mo nating kautig ay so nahit ako ilo. Abuli nahi dambakan dat haray kusung kapid kita dati it ay so na dakatan kulom paingkuroh kapid did ay minangantob. Gisamba itinapadi ekonomi dati nga minsiriba. Lobi padidit iti papadagang-dagang paingkukuroh tak padid kumaraja ke kamayan dat to kabaling kahangi matiti ekonomi to katitimpud dendo karita buruk karita mahal sama-sama paimpaking buli mamanaw ay so no kamayan dat tok iti ikasadap yok boti ka ay so no kamayan dat magondas to ko tu karita buruk, karita mahal nga paimpaking gadua. Mimpanaw to kad hinggo na po. Hila kabandaran nga mamakay di panompon na kabang. Idi to nga sumandak ang tanganak wago nga adi atutunan dat alawa ka awakas. It ang alawa nga ay di ilan. Kamu ni kasumandakan itang anak wago kada kau na di kaparasan kada malayod ang alawa ka ang awakas
Mo giagal ta kana paditid sangim pakad di sompon na kabang. Di atutunan dat alawa kamu. Asusa na di ginaw dit au basa may susi mata. Tu ana di kapan usim mata. Magiagal na pa di tulun. Puji Tuhan na gila. Iti na ho kababayuhan na pamagunan da iwago. Ngay ito ka di magitatabi. Idihit pagilitan nga tamangan. Hinggo na pwede nga haradilot mamahog. Manulis sa ngaran. Tulis na maguna pension diri kadi. Simbayan. Ilo nga tuho ti dati nakura dito harakanta kandot miagalitid hiti pamagunan datim pudon do kan. Haranang ko did, ino pa'y paguhatan dati di nga o nga sonong. Sayra na pad mintalang nga panguhatan, nga iri na po nga papakito dot harohot perhatian. Jadi perhatian da dusun. Haro perhatian dot sasangulun, mentokit iso-iso kantakan. Sekira na pad aka opusawam, ito mintang idi nga, nakurari, hara na pa ituhot nutiod di, papakitod iya na pa nga mimpu na did opusaw. Pusaw di kantakan. Nga, dalahan ka manguhot nga, ay mati aramay. Miyagal kasi kula sabat to pam, aransak ka pa itisod, bumbal-umbal pa di, tuhot nga, haro no gita orohyan nga haro himat orohyan dot ngamod hinisyo tu ato ka apasan ka nakumbalo ko di tahun 2007 hilo ihaid air manis antakan idi sayra no pod haran dahi seminar nga ni katujuan ta ka makirayo ko pengkuro nga yati na pagyati minsingiloh ta kana gida belajar. Jadi muhot ta pod santab na pod iharo diad isuang ginawod. It orahyan kada makilom pauhoton. Yoho di nga manguhot ako na pod iham magikukuas siyadop nagibaris sumano mo. Sayra na po manguhot ako nga inapandahit siyadop nga atagak. Jadi sayra na pod manguhot ako nga inapadihit. Ang tambalot ta hirid diham. Oke, ada pertanyaan karena padidit. Sigu nga mintong na di doho. Iha nga pura-pura ako mintong tu. Iha na pa nga monopot. Oka ni kait minta perhatian ka di malayo. Muhot to kada ko piyo. Nga agumu na pa di tuhotam. Iswang nga nunu na pa di hat. Kantakan nga. Oke, ada pertanyaan ka nga. Kada ada ako nga libit. Kadihiri sampaping. Cama, adakah? Aiso piah tuhot no nga. Iya, nadi osaro dahara paguhatan tu agumutuhot ka. Agumutuhot asanang kamu. Sakira na patujuan dati mongilo. Asanang ibagyari. Nga, ni katujuan dait makiroroyohon. Tay ko minta perhatian. Makionggok-onggok baritiad digi. Irinanda dat agumu kapiatuhot nga boleh menimbulkan masalah. Sayra na padhara mo suarat dati. Agumu nanda panguhatan di tiso nga. Kada siapa tanu datit. Iti agenda dia mo suarat takagud. Susah siya di agumu temo da tuhot ka. Sayra agumu atuhot. Nga haron lagi makarahyan. Iti na papaguhatan nga, papaintalanggit, kapurimanan dat panawayaan. Ikamandati dat advance. Sayra no pod papaharoh tako da rancangan. Agumu no patuhot dati, miloh tako managuluh dat nunuhi abantalan. Paingkuran na di sigog ka rasam ka. Rumah sam. Pamanarikot. Nga
Pengkura takan nanda siga gade rasam mo di antakan ide. Om pasadia takan nanda kenopih ka. Iriho kelebihan nila agumo peguhatan. Tu it up osaraw nga osaguluanan namantad. Kasadia takan no. Yesus bertanya bahagian iso. Hitino pa nga minoboros. Dat itino pa paguhatan di Tuhan Yesus nga iso at taguran kumadati. Mentok di Adam om Ihawa. Mano pa dati isway intangay iswa nga Kejadian pasal 3 nga pinapakita dat paingkukura kinaratuon iti tulun dan nakapagulo iti pamagunan. Ako naman iralama ito iskola sabat nga naraitan ni dati di 2 sabat di nakatalibom ita daw di bayno. Sayra napadidat nakapangakan nila di tua da pagaduhan. Nailandi dati da ikamunda no kau kabdi ti mato dilam tuk pailanggay pamaditi ka. Ongay na di pangawal di raw na kayo. Numandat panirunggatinan, panakarasok. Asanang natu akan kay tahipayan na ano. Ongay na di lisok. Minailisok. Nabara sa sayra na padid. Nakarangawila lang kinarahingan nga minailisok. Uhat na di kinarahingan di. Hingga kau ka. Tuhat siya. Iswang dat Kejadian 3 ayat 9. Hingga kau ka. Simbar na gay tulun. Mila datid man intangad iswang Kejadian pasal 3. Kadi kinarahingan isa di minamisunod kayo, dat pailanggoy ikaw ka. Haraw na pinibabarasan nila diri diki. Ina pahita mo doon datid iswang Kejadian pasal 3 ilo nga, ina pa ipaguhatan kinarahingan kumadiolo nga iso at taguran. Iti na panasihat nga, akan ka samastinya dat ay kada kau nagpaing-kamping kay ganganak ka. Tuhot nga taguran ni mati. Okay, miyagal ko, nakakan ko no, kano pamuhati tanak no, rati na padi nga, angay ka maakan ka. Okay? Nakapansu ko no, intani jam nga, pukul 7 na tatuong, nakapansu ko no, tuhot na padi nga, angay ka mapansu ka. Kada ko, no kagad dit. Mamisunod, day bakih, di laid dit, may pinsala kay pagar itanganak nga, ongoy ko nagya pinsala kay lepagar ka. Nga, boros sa mada ka pinsya di, kada ka ongoy pinsala kay lepagar. Itituhot nga, iya dihi. Hinggo ko, kano pa siya di nga, papaylo na siya, iya Adam na pad ihawa nga, asadu mantad kinarahingan. Miyagal di nabolow, hingga kau ka, ako kito. Sebagai iso ako pailandat, iyalo na po nga, adik kinarahingan ako kito, no konsadu. Iri, na kamayan dat, apatay ko mati, kadagad di Kaman na po nga, inapay hubungan, pinsamakan dilo diri nga, napatay na, ano ko kito, hingga ko ti ka, ako kito. Kakito, piyamada nga, tuhat idi, papakita, iyo Adam na ihawa nga haradihot pilitan diyo sapad iyo kinarahingan. Tuhat asway ikasadop nakura tu madasikaw ka. Iswang Markus 4 ayat 40. Mengapa kamu takut? Paguhatan no pad nakura tu modasikaw kadi nga papakita dat iya no pa nga atumbayaan. Ngamano pa dahit mandilombus sa pakapituhat nga nakura dito modasikaw ka. Nakura tu modasikaw. Kada podosih kabos yadig nga may dat inapahitulunam kapurimandat isyo nga harohakoinsakan takanan nakura tu modasikaw ka. Iya inda nga mimbulan da tuhat ohoy nugadi po dasikuti ka.
Iswa nga Markus 4 ayat 40. Nakura tu akaw atumbayaan miniaput. Karait na di Yunus. Tuhat na pakinarihan kumadi Yunus nga, layak ka ang kau marah ka. Yunus kinarahingan, pilitan na pa diolom, miyagal latawan iti tana. Kinarahingan tulun. Iyati nga iyo di nagi bagi. Kinarahingan tulun, agayo hot pilitan to ko. Tuhot na pa di dat apatut ka nang kudit tumugod. Kano po nga papakitad isay ko di ka. Isay ko na dino ka. Patut ka tumugod. Jadi papapurimon dah dat isay to ko dat say raw haro tuhot dat patut ka tumugod ka. Yunus sapam kinarahingan minsa duo pilitan miagala dati kinarahingan. Paguhat tadi kinarahingan dat layak ka engkau marah ka nga papakita dat inapaday kadudukan dat kinarahingan Yunus idi nga minsa du. Mentok dati nga yolo nagi. Iswang nga isa gereja agumo takati magisuway-suway kababayuhan umur magisuway kababayuhan magisusuway na po. Ajarang na hit miagal na po. Iswang na pagyambalutan, iswang piyak kabaktian nga agumo ikasindualan dati. Haron nanday karait at ako na diho may sambayang ka. Ano ka piyo mo'y hari Sabat nga ladjakon na po, papakita-kita naging idea dat mamalanggar hari Sabat. Sa kirad haratiad dila, nga haromari. Hirih na da kapi tuhot at iman da kinarahingan pohot na siyad, layak ka engkau marah ka. Tulun na pasalam, kinarahingan na pasalawon no. Sebab patulun, ka di may sambayang. Kangam mada kapilat tuhot at layak ka engkau marah ka kinarahingan na manguhot dati. Itu sebab patulun, iya papasala da kinarahingan. Kada takot tiyo di adi kangamir Jadi sekira na po tumugod to ka kinarahingan na sarahan na latuhat ti siya. Layak ka engkau marah ka. Isay to ka di. Dat piagalon da kinarahingan. Miagal pa di Yunus, pasunia kamayan dat pohon jarak kadi nga nugadi hitid dati di tangala aboraun. Marakubong lah, mantak abora sa marakubong. Pasunia marakubong ala aboraunam to di lasuan. Irikot tadi gagaratud ngaya di irura igwas nga karyaw na di. Tumugod di Yunus di. Irinigid, layak ka engkau marah kadi kinarahingan di. Iyati nga iya di nagi. Suway masaala nga kinarahingan pasalawon dati. Kangam madalat tuhot layak ka engkau marah ka. Marah nadikot bahta kadtil lagi. Ila na po di tuhat-tuhat ngaylo, paguhatan ngaylo nga may dahadat iyati na po, pamusarahan dati nga kaguli kumakinarahingan. Ikaw mo yan di malayod balik ke pangkal jalan. Desayra minta lang ilo paguhatan. Umaduo, akuri ila apat no. Minanguhat Tuhan Yesus dat kau nang kudi kasanggup pot mintang-intang ket senjam no ka. Kita datid iswang da Markus 14 pasal 14. Sayra na pod minagang ati siya pira-pira murid daw mini sambayang. Dadamot ta iswangat sambayangan, dadamot ti siya sumambayang. Iri na patigadi nga kinumaka ay siya delo. Okan ka mirapaw ka piyahiyalo. Hiri na di sinumambayang siya dit auruan na sumambayang gisambat ipadi laso nga mihagal na didit panunuru daraha. Ako di kayo ladakon na ilan nga doho na pa nabasa ina pa lasos siya di nga akon karaha. Nga seperti titisan darah. Iti no pumatigyaraha itihom akon kamiagalitit.
iti lasu dati. Iti naparahanga sayran napod ogonita na tinandati kontok napod di tuhat ta agayom oboronoy napod gi. Jadi ino padi lasus siyo nga oboronoy, borosan ko diya dila. Kumaraja ka napod isiribat tadaw, mundarong kad aruhay minum ka waig nga to kom oboronoy pondo hilasu no. Yodi na dila titisan darah. Paluh itu miagalit rahadat oboronoy. Guli na siya dihirid, murid daw, dat berjaga-jaga. Guli kagumini sambayang gisamid intalu. Gisam makaboros ngay ni siya dat, akaw nang kudi kasanggup pamiyampay dahod sanjam no ka. Timpo na po dondo, iti na po di kabaktian dati nga nakasimban dat mila dati borosan da 100%. Ina pa di gulo pohom. 3 jam dati kabaktian di gulo kinaretan di pelajaran di gulo. Apa asan to ko? Hari muli nga iti na pa di timpo dandahom nakasimban iti kabaktian dati. Minghom boh di iti sambayangan to ko. Nga akon ka iri nigi karahyan to ko. Karahyan na pa dati nga bayno hiti. Sabat depan hilo. Sabat depan hilo. Ya dadi karahyan dati. Nga nogonop di kapiati denda. Tu gumu di tit pelajaran dat. Hingga na denda. Termasuk hiti sinulihan. Ti online. Mission haro. Kapayan, Manggatal, Ranau. Apa aray tani daerah da suai. Suai panday luar negara. Iti na pa di kabaktian dati nga minghombo. Nga irin, giday karahyan dati di gulupo. Iti na kamondat, iti na pa kabaktian dati nga nakasimban. Timpo dondo, sekolah sabat, tumanu do ko di don misyon ka. Khotbah, tumanu do ko di don Manggatal ka. Ay, kapiyo nga, apa na ilo sinulihan ka, mo'y pakago, tamba. Yadi ki, adi apasan, irin nakasimban. Iti kabaktian dati. Suay kari nga, iti na po kabaktian dati ay sa kamoyan dat, ako mo ti diha obuli ka. Ako milang magaduh da kayo. Tampinay gokin. Tampinay gokin, ako ya obulid. Mintong, saliwan ka ma. Tampinay listin, ako ya obuli. Saliwan, amilat tiyad di. Tu hingga na pa'y karayan dati nga milo, tako da mo intong. Atay, nakasimban. Jadi, iswang dat 1 jam. 15 menit. Tako pati, ogon na po 1 jam. Tuhot na po, Tuhan Yesus, kumadi murid-murid daw. Ako di kasanggup pot 1 jam, no? Papakita dat ina pa'y timpo da miyampay di Tuhan Yesus dahiri nga aalaid. Aruhay. Yati kadaw nga milohi mo boras yadim kumadi tanganak. 1 jam pun kau tidak boleh sabar ka. Tuhat na padi nga papakita dat pagangatan. Kumoduot tahuri. Kinarahingan ko nakura tu minanong kiad kadoho. Iti na kamayan dat iti na pot 7 kiadan nga orwol. Saya dako kumbalat putus cinta. Aray tano po putus cinta Kangis-angis tokod. Kumbal ngay kondod putus cinta. Cinta monyet ko, cinta gobuk ko, cinta biawak ko, cinta bahuang nga. Tidak apa, putus cinta ngay re. Harohi mangku giso mo onging hopod do putus. Haros ang ulo na sumandakot. Minanahakot pengalaman siya lah. Kasyohom. Iti na po putus cinta. Sakira na po, pertama kali kad putus nga tokom ayay na mihad. Ongayin 2, ongayin 3 na pandahom akan na dimihad kasyo. Nalali na di. Ino panday asaru nad aputus nga ingga ko to mod ka. Okay lah kita putus kam. Okay lah ka.
Hara matigahit kita putuskan apa nga? Kenapa kah? Hari itu hotok kenapa kah? Apa masalah saya? No kuro kudi. Ya hoti nga hari pengalaman dat putus cinta kara. Nga, anda ramaingan sari tawa putus cinta ki. Dat mihad ngay ko no menarita ako di putus cinta. Manta ka na pa barasan na pa nakombal ngay ta ka putus cinta. Sinta karasi gangar. Tangkiadan nagi kadaw di nga katampurasi. Akan na ka arwol nga katampurasi. Sakira na pod akan ka arwol katampurasi nga nakura tu minuha ti Tuhan Yesus detil. Nakura tu tangkiadan aku dia ka. Yati na po, may taka na po, hilo kapuruan. Tayo ka hilo kabandaran. Okay, kau jalan pergi sana, saya jalan pergi sini. Tikid tempo nga update, kau di mana ka? Hingga ko. Nakura tumuhat-tuhat ta hingga ko. Modasi takad atang kiadan dit. Ay sigag kadid, ay duwa na kuti ka. Modasi takad. Jadi suway ka itinapot atang kiadan orwol nga katampurasi. Akan no ka katampurasi, akan no ka kasindol nga kasudog ginawa. Menyedihkan kadida malayo. Iti kamandat pitang kiadan. Ina pa misinta to ko nga kita putuslah kadi. Nga orwol di ginawa no. Akan na di ka orwol nga modasi. Ayan, no kung rumah dito mada isi doho ka. Harapan angkun doho suwait o kita ko. Menyedihkan. Memanggat. No kadi lagun nang giri sidi. No woman no cry. Ka itang aku saya nga mihadi ka ka. Irini ko mo na pitang kiadan. Perpisahan. Aretan dat kasindual. Katampurasi. Kaihad. Wah, jadi yang masih jomblo mumbala pa memuri manilat kasindol katampurasim kaihadam. Oh, magisisin tagyam harap-harap putus lah. Dat arwali mati ge. Halipiad sinta kara tomod. Suai ka ilo putus sinta. Iti kamayan dat iti tangkiadan. Haron lagi pikaruhangan dait mitangkiad. Perceraian. Nga roy tanto kari kago. Ako pa di kasapo may pamaray ti dito. Kapag iubas ta ko pa. Kapag iubas ta ko pa pianda akan da taso boras ko nga. Ako'y ako kuwaan. Iridahot. Kalansanan ko da kayo la. Kapag intutun ta ka na di. Akan nako iswanggat perceraian nga iti kamayan dat kapatayon. Iti kapatayon nga kasinduol. Pitang kiadan dat sebab pa kapatayon kasinduol. Katampurasi ka daw. Labi pa di kasinduol lagi nawo. Kaihad. Taon 2014 antakan dat nakatangkia di karuhangku. Sebagai sangulo na kusay, amahal kakagati mo kusay bo. Okay? Aduy anak ko naman tidi. Dot antakan na po di bobos ko na di mamusus sa ramo lah. Dot yati na pagati nga tulun. Di nanuan na kinarahingan na kapurimanan dot alisi. Alisi kay bagad di. Bobos na di mamusus sa ginawa no ramo no nga. Tok agat. Nga ating ngayaman pa makasari. Isuang ko karita. Si tato nang papasangon ekonom hirin. Ndam mihad lah. Ayay ndam mihad. Tu orwol gati atang kiadan. Nga iri pagi makamuyan kudat. Ako na pakawaya ako kasandot ti kapurimanan din atang kiadan lah. Hiri nga agayo hituhot. Nakuro di.
Iho nga haratuhat ko tiad di. Nakuro magay kinarahingan tu iya tinawayaan ko ka. Iho na patim sangulo na pastor. Tu pastor antakanid di. Nga iya di hanawayaan. Tanak talo na gitaon. Haradi haminay panahak dahat nasihat. Isiya nga hanay nakaruhang lah. Kana pa di siya gumo na tinatuhat nunda nga asimbari na kago kasya. Pinaginawa ko na ibara si siya tiyadi. Tikid timpo nga apurimanan ko sandiri dat inapay agumo ituhat nga asimbar. Ya. Nga haraw pa may asimbar lah. Miyagal ka inapay tuhat na nasimbar nga nakuroh dito iya tinawayaan ko ka. Apurimanan ko na po dendo to nakawaya idi. Nga haruti ko giroton na ginawa no. Ako oruhay mihad. Orwol paya kakitanan din na tangkiadan nga tok iya din nakakadad di dia ginawa nakakodaw. Nakatarining ka na di. Isa kinatariningan. Halip yad di nga on sikaw ako ito nanuan na paluanggat lebih kurang 5 tahun isuang pikaruhangan. Inapait amo kung nakapi olihuan itang pinay lobi pa di tong akusay. Isawa da kusay. Nga haradi boras siya dat kad isiyaham kapuriman ako dat auntung ako na nakasawa dia ka. Ako maganda si Tid at tapat ka. Piya nga, man ko di pabuhagya dabay no. Kapuriman ako auntung ako na nakasawa dia kasya. Iyo na pa maay satusin ko ti. Makiano ko sausin nga aiso. Duausin nga aiso. Nga haredan na tong halimon na pa dausin lah. Tu ana gadi apa kay sausin na dendag no pa di man na papopi. Ay satusin ko. Ikamayan dat karita nga aiso, walay nga aiso. Walay nga damolohing karita nga aiso. Mutuho pa nga aiso. Imamaganap pa kapya di dami namangun dat paintinano na karikata ang paintinano mayaw kayaw ka. Nga kabora siya dat auntung ako na nakasaudya kasya. Nakuro. Manahak ko di kunsi. Oy sawa-sawa tong akusay. May dagad ako sa rohoom. Nakombal nang ko isawa da ko mo beres dia de. Auntung ako na nakasaudya kad isa pidudu ako. Hinggo na gini, iya na di ko piyot, manasal ako na minanan Saudia. Kagumuhan na tiya di ki. Piya ka boros nga, inapay kababayuhan nila nga, manasal na kasawa. Iya nga manasalin na kasawa. Manasal ga doon, na pa di nga, nakapikaruhang na pohom. May dagyadi, umbalay magihumit. Ititik kalabihan kapya da kayo gadua, gisamba iya na pa nakakaboros at untung ako na nakasaudya ka. Tok, sonong mutit, apuriman nanti adi. Kapuriman ka na pod, untung ka nakasawa di sawa no, palambusa, kadalilisa ka. O sonong bagyari. Sa kira na pa di, kapuriman dat narugi am. May kura diri, palambusan ka mo. Palambusan ni nga itsaw sanong, ano palambus la, may dandad, kasimban-simban pa isyo. Jadi halipiad iswanggat pikaruhangan da 5 na taon nga aun si kawa ko to harohot timpu kudat pinapakita dat lisip pikaruhangan. Ya kayo ay mati elan ng piralinaid da iswang pikaruhangan. Nga dadamot har timpu may dadati pakita na itilisih da pikaruhangan. Iswanggat pikaruhangan dati. Kurayan pa di dat iri na paluang at tinahak ka kinarahingan kumadaho. Doakan may dahadat inapandahit tinahak
tahakon da kinarahingan da kagu hiti nga koboros dan da kagu dat untung ako na nakasaudia ka. Kada di dat oy manasal ako na kana padim aya. Susah na dito diki. Jadi iri dadi harapan iti. Jadi sabat to bay no, tumbay ano ko dat agu mo iakoy lo dat nunuho status kud iswang dat keluarga. Status kuno pad iswang keluarga nga ahin na karuhang nga ay doakan dot haron badani nasulungan da sinsingit ti sakira pamienta kakarahian da kinarahinganam ay katalib padadi ti corona lah iya didit ay di aramad sangingkah ta kadi rumikot ta ikaramayan. Doakan, tolong doakan ya. Ay atumbayan ako dot kinarahingan manhak da peluang da popo himagon pakaguti lisih pikaruangan isuang dat keluarga dati. Oke, jadi oleh karena norai tandi rihom kada kau kasadih tu halipian dari tandi lo meninggalkan lagi. Yoho napadi nga inapay tanak dahay nga 3 tahun antakan idi. Patilambu sa kupada bertugas dahil daerah Inanam di tahun 2015. San tahun. Kai tahun 2015 secara sukarela minagano ko keputusan da berehat sebagai sumilid sukarelawan. Harohi imuhot nga akan takatama. Ambay na hom kasunod ko dila. Jadi antakan di 2015 pinapatad ako surat at rumihat. Akan katinumingkod berehat. Berhenti dengan berehat misuai. 2016 nakarehat ako dila. Gisombo dondo. Hara nagi muhatat. Saya ko di gumuli. Ina pa di tuhat at yadi nga ako di kasimbar di. Tu ginawah na pati memang gagumuli. Tu berehat kapag di surat nga gumuli. Kapamuhoboh na di. Ina pa di tuhat saya di kam ako di mila sumimbar lah. Pandai-pandai kano mamusarom nakura tu aku kasimbarit saya gumuli. Dendah na padi nga iho na pohom secara sukarela. Iti mingyati-hiti nga akan kaharagaji. Puji Tuhan tu menyokong kau di usaha diti. Haro nagi manuhu dat man pabagya kaguhot kebaktian pertengahan minggu tutup sabat ka nga atok koy. Yati na diti ay sa gaji tu asibuk iti na pagandat Vespa iti tulandat nga ata kay nga kumaraja. Jadi apatut na di dat haratiat ti. Nga itih piya nga susah mati tampinay. Susah. Tu pirih iti ay sa mati gadget ti nga iswang da sa minggu kamoyan kud susah o perlu pupasadia dat 2 pelajaran. Vespa hari sabat. Sekolah sabat padadi kagu nga kung si kodit kaum balutan dati dite no tu kom main man po doko kangku nga agaya higinaw dilo asaragas silo iyalo na di hatumagwang lat sabat sikul kung si ko kumadilo. Sakira na padidat man pakagut kebaktian pertengahan minggu man pakaguhot tutup sabat nga 4 pelajaran da sa minggu pasadiaan no. Sakira na padad haragaji kuhom tokom iri namang kudaman ko. Nga uli karena sukarelawan ilo pa 2 hilo nga to kamikab-tikab pod it. Aruhay na ahalu. Labi kasibuk ka ihara sambayang ka igereja. Papasadia ka Vespa, papasadia ka khotbah, iswang ka timpudi nga sumodia ka sekolah sabat. Tu manguhupi ya dia. Jadi puji Tuhan di sokongan do kayo. O kita kuhom paingkangay no po.
Ay so payka. Iri na kaman ko sokongan ako payka. Ihan na so karela ako ti. Wah. Jadi pasalidit gelaran na kayo dat pastor, iho nga ako milang mangantab batid di. Nga kagumuan na pati pinting ubasan na iho na pati sanggulo na elda. Pelayanan hanyalah sebagai sukarelawan. Jadi harap ako ajalasirihom istilah na kayo, pastor ko elda ko isiyo hipamah ka nga iri nagay pinagayambalutan dati dito ka nga bulihi. Bah, may ta kadi nalihway ta kadi hila, may ta kadi kalimpupusan. Kumaapat. Itinapadadi nga tuhot kumadati. Ina pa diteno ay lang dati dasayra no pa pinasalip Yesus nga ikompokon na di kapasyan di siyaham Eli Eli kasya lama sabaktani. Alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kamay na pam ina pa hubungan dia lo dahiri nga naputut akan nako arwol nga modasi hisyo asudu isyo. Paingkana gidadi kadaud mentok dati. Itinapadi nga pohatan dati kumad iati tikit-tikit datimpu dodondo. May adadi kapag ata kada tumongkiat demantad kinarahingan, mahan kasari takot iti tuhot Yesus iti soroho. May iati na pa nga akan sadu mantad kinarahingan. Tumanod na pa malayo nga kecenderungan. Nugadi ti kecenderungan da dusun iti. Inapahit kababayuhan dati nga memang tumangkiat ta kinarahingan. Asaru takod potensi na pa dati nga monangkiat di kinarahingan, kecenderungan. Haro na kaguit tendensi. Humarap takod itinapat tuhat ta megaliti nga poposaraw da dati dat asamok ang painggirot kasari kumakinarahingan. Paingkurah takod monangkiat da kinarahingan. Ngonta ka napahit dong kagumuan. Di siya may sambayang. Nakonsadu, na di siya mantad da kinarahingan ka. Hali piad itinapot, may sambayang, nga akan ko iso tanda dat katangkiad da kinarahingan nga papakito na magyad inapay hubungan no nga asanong kapiya ki. Jadi kondarangan. Mano pa dati aring kasam iti kondarangan dati hari Sabat nga papakito dat paingkuray hubungan dati. Asamok ka amo kumakinarahingan. Paingkanag iti pangakan-ngakan. Kansado na pamantadot ang tambalot tay ka ikaluarga dit. Mamiara dat boras sa minamangunom to sapsay. Nuno na pa'y haro. Ay so na patalibon. Secara manusiawi ilat ang atakanan nila nga papakita dati dat iati na pom asamak ko asado kumakinarahingan ki. Paingkanag iti kamayan dat kawabayuhon, iti kawawayoon, kaboborosan dati, kagugurawon, pangingimporos. Ilo nga milo, hipapakitad iyati na po nga, asamok kakinarahingan ka amo. Sebagai tulun na kinarahingan, pira-pira pelajaran din naway antako di gulo, tumogod, apanganakan. Ilo na po nga, mantako pususo. Pananod ka na pa kinarahingan pususan nila guntagod. Hop, kamo musus. Guntalaw mati nga, naritan ta ka rin diki. Dat, papakita dat, milangay, pamakamayan dat minsado kumakinarahingan. Labi pa ditit, gaya hidup. Gaya hidup, iti panampakay-pakay to ko. Pangingirikaw pumati nga intangan itulun. Pamamanaw pamangko nga intan, alinggang kaamu, iri pa nga, ay lanta ka niti tulun dat
Haron na po bohiton. Jadi itu pertanyaan dat umatku, mengapa engkau meninggalkan aku? May to kana silih dat iso paguhatan, kahandaman, may dad iyati na pom, o samok kasari kumakin na rahingan. O gumu pia tuhot dati. Nga, may to ka anway kautamaan iti tuhot na kinarahingan. Dan nakura to mo nang kiad ka doho ka. Iyati na pa di may uhot, nakura to mo nang kiad ka doho Tuhan kaham, isay ta ka di may uhot at yad di. Dat miyaga lama di unusom kinarahingan. Memang apatut kinarahingan na muhot. Kinarahingan na pom ako mal mo nang kiad dati. Jadi ata kay apatut tamuhat isya dat nakuro nga muhat ya nga ay say manda sala. Ikaw hatu-hata kuno bari kanda dit adapatan ke. Nga man to kana sarahadat muhat-uhat kasari kinarahingan dati. Mantad pa di tempo di Adam hingga kau ka. Ya Adam. Gisam makarikatit perjanjian baru. Nakura tu mo dasikaw ka. Nakura tu ako atumbayaan. Okay? Gisam dit iswang dat timpo dat penyalipan. Yesus sendiri minuhat dat nakura tu menangkiad kadoh kat kumad kinarahingan. Tuhat iti mila dati gunaon dat timpo denda. Sayra dat kawaya takatikan takan dat aang sanong teka it perbuatan dati tumongkiad mantadaralan kinarahingan nga muhat mintalang iti tuhot hingga kuditti ka. Jadi irine tuhot dati dat iti sabat tebay no. Jadi arahyan ako di dat iyati na po nga patilambusan ta kana palat paguhatan gisambain na pahit ginawah dati nga akan naging damin sa kumakinaringan to ilan na patuhat nga manuh ta kasimbar. Simbar pa di it alumis kapya di nga it iya na kapya muhat kinarahingan iswang na sambayang no. Jadi kung sikaw mantad pinakinangahan dati tuhat na pa di dati tinga harap pa di dari sabat ka. Jadi iri tuhat dati adi elanam puji Tuhan ko paing kukurat itu kaningaw masih zon kuning kamundat sabat ta orikat nga harap pa kasiwatan dati magiampay iswang da khotbah da boros sa dusun. Jadi may khotbah desway it nakatalib milah ta kada sumuang da hirid aswaw channel sekirad arahyan ko berkat-berkat kinarahingan maya iti boros-borosat man padalina iswang boros dusun iman dati pagyuhupay. Jadi kung sikaw do pinakinangahan dati iswang na kalimpupusan iti aiso na dihot sinding dati dabay no to di akwati lakaran kamon na padihom aiso di lagu istimewa dat kalimpupusan to adi ko itilet to union mantad iti kanaw tumuko takad insanan mga katakod mamimpin dati di iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw mantad dat agumu paguhatan di teno maydah dat sayra da kawaya ihad nununo na pakbaling kahangan nga ina pa'y paguhatan ni diham magangat dahay damin sa kumadia sebagai iso pagangatan di papagirat kago katumbayan dahay kumadia agumu paguhatan dahay di iswang kapasyon nga ailan dahay iya na simbar di alumis simbar di agayo mantad da insana na tuhatid di iti na sambayang dahay isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen.